خب خیلی خوش اومدین به Welcome to Zohar class Zohar connection class پراشای هفته است Vayishev the portion of this week is Vayishev Vayishev به معنای مستقر شدن like settling down, sitting last week was a holiday پس we're going to catch up with the story of the Torah هفته پیش خوندیم که یعقوب 4 تا زن میگیره صاحب 12 تا پسر میشه. He has a daughter also. After a long journey of going to Haran, getting married, having children, finally he's coming back to Israel. In last parasha باید confront میکرد با اساو. It was a huge thing. So he confronted Esau as Esau in a spiritual way برنده شد نه که باش جنگید. And finally after I don't know 70-80 years of hardship and لوان چیتش کرد اساو باش فایت کرد finally he makes it home and he's relaxing at home. And then the sweet story of Yosef gonna start. این پراشا با کجا شروع میشه که یعقوب is back in his country and he's talking about his biography but is mentioning only Yosef, none of the other children. بعد یوسف خواب میبینه, he has a dream. اولین خوابش این بوده که یه سری شغالا حمله میکنن, some wolves attacking his father's sheep and it become true the next day. So the brothers find out that he has this power. بعد خواب دیگه میبینه که 11 planets and a star and the moon is bowing down to him. بعد already برادراش they hate him and they jealous of him. On top of it یعقوب هم میاد براش یه لباس خیلی مخصوصی میدوزه براش. He's making a special outfit for Yosef. And he says, I love Yosef more than anybody else. Imagine بکنین که یعقوب, the son of Yitzchak, the son of Abraham, the most spiritual people, کسی که اصلا love و unity و یک خدا شناختن رو تو دنیا آورد, یه دفعه میگه که I like you more than the other ones, you're my favorite, فقط من برای تو لباس میسازم. بعد 10 تا بچه هاش هم که اینا هم همشون رایچس بودن, they were huge souls. یهودا they were huge souls. jealousy in a huge soul, کسی که صدیق باشه جلس میشه. پس it's a very strange story, doesn't make sense, واقعا doesn't make sense. یعقوب با اساو تونست دیل بکنه, the most evil person. بعد با لوان پدر زنش also the most evil person, he could deal with them. از اونا تونست برنده بشه spirituality. بعدش هم اسمش هم از یعقوب عوض شد به اسرائیل. انقدر خودشو elevate کرد he become اسرائیل. بعد توی 10 سفیرات هم یعقوب is here, he belong to the 10 سفیرات. چطوری یه آدمی so elevated can make a mistake like this? And what is this strange story? که he favored یوسف. یوسف از همه بیشتر دوست داشت, براش لباس دوخت. بعد حالا we gonna get there more. بعد تورا جلو میره که یک روزی 10 تا پسرها رفته بودن حیواناشون رو صحرا چریدن. بله in a nice way to feed the sheep. بعد با وجودی که 10 تا بچه ها جلس بودن به یوسف و they hated him, یعقوب به یوسف میگه بلند شو برو پیش برادرات. Are you serious? They hate him. چطوری یعقوب همچه دیسیژنی میکنه؟ بعد یوسف میره و برادراشو پیدا میکنه. از دور برادرها میبیننش, میگن ها this is the ridiculous dreamer brother is coming, let's kill him. بعد یه دفعه روون میرسه, میگه که نه, let's not kill him,
بندازیمش توی چاه. بعد یوسف رو میندازنش تو چاه. بعد تا روبن حواسش نبوده they sell him to slavery به ایشمائیلینا. بعد این سلیورها میبرنش مصر مصریم and they sell him to Potipharus. He was one of the ministers of Pharaoh and he was a slave at the beginning, then he became the master of the house of Potipharus and then داستان زلیخا که همه میشناسین. یه روزی زن پوتیفاروس یوسف was so handsome, so beautiful, so his wife want to have a relationship with Yosef. And over she pushed it and he says no. One day she had enough of him. She said yeah. He grabbed his shirt and he runs away and she screams که یوسف خواسته منو ریپ بکنه. بعد پوتیفاروس میرسه و یوسف رو میندازن تو زندان for many years. And this is where the story ends. Parasha ends. تو زندانم by the way he become the master of the jail again. He doesn't stay a regular person. اونم دوباره مستر جیل میشه. Very strange story. چطوری how can these horrible things happen to such a righteous person? چطوری به قول زهر میگه چی خدا خواب بوده تو این پورشن تورا. خدا was in vacation. How do you let such a nice person هم یعقوب هم یوسف دارن ten sefirot. Ten sefirot is the consciousness of God. They reach the consciousness of God. ولی how the light let this thing happen to them? Going to jail, sell him to slavery, خواستن بکشنش. He missed his parents. He was 17 years old. And there is another strange story in this portion. By the way, این portion همیشه با خانوکا میفته. There is a strong connection between Parashat Vayishev and Chanukah. Chanukah starts this Sunday, right? Sunday night is the first candle. همیشه portion Vayishev و Miketz is fall within Chanukah. There is a strong connection with Chanukah. And there is another strange story. فکر کنم تو پورشن چهارم بازم یه ستوری که اصلا مکسنس نمیکنه. ستوری یهودا با تامار. سریع میگم داستانش چیه. یهودا صاحب 3 تا پسر میشه. میره برای پسر اولش زن میگیره به اسم تامار. پسر اول قبل از که بچه دار بشه از دنیا میره. And there is this custom that if somebody get married and the man passed on, the brother, the single brother, have to marry that woman that lost the husband. پسر دوم یهودا میاد با تامار ازدواج میکنه. پسر دومی هم از دنیا میره. بعد تامار میگه که خب من منتظر پسر سومی هستم. یهودا میگه نه این پسر سومی کوچیکه. He's too young. تو برگرد برو خونه پدریت. هر وقت بزرگ شد من اینو میفرستمش که با این ازدواج بکنه. 1 سال 2 سال 3 سال میگذره. تامار میبینه که این پسر سومی نفرستاد. تامار هم یه روزی خودشو به حالت پراستیتوت در میاره. میشینه جلوی یهودا میاد رد میشه. خوشش میاد. البته کاور بوده نمیدونسته که این تاماره. He has relationship with her and she gets pregnant with twins. Very strange story. بعد خبر میرسونن. بعد تامارم خیلی زرنگ بوده. میگه که تو میخوای با من رشته‌شیم داشته باشی باید عصات و امضات و نمیدونم یه چیزی تو انگشتر تو به من بدی. پول نداشته بده مثل این که به جاش اینا رو میگیره. بعد خبر میدن به یهودا که آره تو چه نشستی؟ عروست حامله شده و میگه خب باید بریم بیارینش رو بسوزونینش. You have to burn her. بعد وقتی که میارنش میگه که ببین من اینها this is your انگشتر تو بودی کسی دیگه نبوده. بعد اونجاست که یهودا میگه که wow you are tzedika, you are in a higher level than me. بعد میدیم که این 2 تا بچه ها آرده ماشیخ 2 تا ماشیخی هست که قراره بیا. Again strange and doesn't make sense. اصلا هیچ لاجیکی تو این داستان تورا نیست. There is no logic, there is no understanding.
یه جوری نمیتونیم بفهمیم and it doesn't make sense. And Torah is the blueprint of the universe. قرار ما یه چیزی یاد بگیریم از این داستان. خب this is as far as the portion of the Torah. Let's talk about Chanukah. به خاطری که آخر سر we're going to bring everything together. What is Chanukah? Chanukah, it's not a tradition. Kabbalistically ما هیچ رو tradition نگاه نمی کنیم. There must be a light, there must be a wisdom, there must be a secret in it. یک سیکرتی باید توی این خانوکا باشه. برمیگردیم به پیدایش دنیا. وقتی که تو برشید God created Adam, before he sinned, there was 36 hours. There was 36 hours between God created Adam and until he made the sin. بعد یادتون میاد گفتم که وقتی که آدم توی گن‌عدن بود he had the same power of God. یادتون میاد باتون شیر کردم توی این 36 ساعت Adam had the totality of light. درست مثل خدا میتونست اکت بکنه، مثل خدا میتونست رفتار بکنه. He was a creator. He would say something and it would happen. He wants food, he would say the food would show up in front of him. He was in control of all the animals. He was in control of the universe. So for 36 hours he had this power. He had this access to این نوری که بهش میگن organuz, the concealed light. So it's very equal to the light of God. Organuz, concealed light. Concealed light is now concealed, but then it was not concealed to Adam. The totality of the light was available to Adam. But after 36 hours he made a sin. So از Gan Eden انداختنش بیرون، از heaven انداختنش بیرون and he didn't have these powers anymore. And that light was concealed for him. حالا there is another fact in this world. ما در هر زمان 36 تا صدیقیم داریم توی دنیا. کسی که کلاس کبالا بودن they heard it over and over. At any time we have 36 righteous people in the world. We don't know who they are, ولی they're containing the balance in the world. ممکنه مثلا یه ماجیکی میکنن، ممکنه they're advisors of the kings, they're advisors of the presidents. There's 36 righteous people that they have access to this organuz, they have access to this light. They can make miracles, they can make hocus pocus, they can change the course of the world, of course for the goodness. میگن این 36 رو نبودن اصلا این دنیا نمیتونست ساستین باشه. این ایول تک اوور میکرد. So again, 36 righteous, 36 hour. حالا guess how many times in the Torah they mention light and candle? 36 times. دوباره 36 خودشون نشون میده که there is 36 times light and candle in the Torah. And it's referring to again to that concealed light in heaven. Guess how many candles we are lighting in Chanukah all together? رفته ما چند تا کندل روشن میکنیم؟ 36 candles. Without the shamash. Without the shamash, again we are lighting 36 candles. پس کاری که ما میخوایم بکنیم توی خانوکا دوباره we want to reach that organuz, that concealed light. Concealed light is the light that impossible or possible میکنه. They call it the month of miracles, right? The Chanukah is the month of miracles. Impossible or possible میکنه. چیزی که make sense نمیکنه become possible. I can reach a level که gravity doesn't affect me anymore. I can go beyond my understanding. I can do things beyond my capabilities. پس میبینیم که این پرشا که اصلا make sense نمیکنه is at the same time with the Chanukah که we're going to take us back to the organuz. جایی که ما الان تو darkness هستیم. وقتی که آدم توی بهش بود everything was light. ولی وقتی انداختنش بیرون he had to work hard, he was in darkness.
پس این Oraganus, this is concealed light, is available in Hanukkah during this parasha. What is the lesson of parasha? What Hanukkah have to do with this parasha? یک کلمه هست توی تورا، کلمه ات که اول تورا هست و روش 2 نقطه هست. ات هست به معنی ده، THE. هیچ معنی بخصوصی نداره. زهر میگه که این تورا میتونست بدون این کلمه هم مسیجه رو به ما پس بکنه. همین اول تورا میاد جایی که 10 برادرها رفته بودن گوسفندای پدرشون رو غذا بدن. این کلمه ات و 2 نقطه روش به معنی شخینه. هر جا که تو تورا 2 نقطه میاد it means که God is involved, God is in a business. و این 10 پسرها هم دوباره منیان، هر دفعه که 10 نفر 10 مریض باشن there is a شخینه is over there too. این ستوریه هر چقدر که استرنجه، هر چقدر که ویرده it's not made by men. چیزی که برادرها تصمیم گرفته بودن نبوده. It was by design from A to Z and Aleph to Tav is also A to Z. اولین حروف عبری، آخرین حروف عبری. From A to Z was designed by the creator که یوسف رو بفروشنش، بهش حسادت بکنن، زندانی بشه، بعد کینگ بشه. Everything A to Z of the story by design was made by the creator. What is this design? What is this lesson? چرا Yosef was in such a darkness in the whole time? Why he was all the time in a bad situation? و یوسف اول داستان خواب میبینه and he never complained. نه کمپلین کرد، نه برادراشو کنفرانت کرد. He never said why me. هیچ وقت victim consciousness نداشت. توی پوتیفاروس شد دوباره صاحب خونه، توی زندانم again he became the master of the jail. به نظر میاد که he was embracing، یادتونه کلاس آخر he was embracing his situation. He was embracing his darkness. با وجود که توی موقعیت خیلی دارکی بود he was embracing it. تو هر سیتویشنی he still was in charge. خونه وقتی که slave بود he was in charge. تو زندان بود he was in charge. بهش گفتم برو پیش برادرات، نترسید. he says I'm gonna go. So این دریمی که داشت، این خوابی که دیده بود، انگار که بهش گارانتی کرده بود که you're gonna be okay. این ستاره که به تو تعظیم میکنن این آخر داستانه. You have to go through this process of hardship and negativity تا به اونجا برسی. اگه این تمام ریالیتی دنیا باشه، if this is a 360 degree of reality of the world، تنها چیزی که برین ما میتونه کپچر بکنه is 1 to 5% if you're lucky. And it's include our brain, our consciousness, our understanding, our logic. هر چیزی که یک نفر میتونه بفهمه 1 تا 5% ریالیتیه. ما نه میدونیم what's going on، هر روز اخبار بد میشنویم. Is God is sleeping? Is God took a vacation? What's going on? پس لاجیک ما نمیتونه تمام ریالیتی رو کپچر بکنه. You can capture what we can understand. Our logic and brain, understanding, wisdom, everything fit in this 1 to 5%. The rest, چیزی که میخواستم بهش برسم, is the concealed light, Oraganus. اگه ما تو بهش بودیم تمام اینو میتونستیم ببینیم تو 36 ساعت اول، ولی since we are out of the heaven and we don't have access to this concealed light, we don't understand, nothing makes sense to us. This Yosef, he didn't complain because he had توی خوابش این concealed light رو دیده بوده. And تو زندگی ما we have hardship with relationship, we have hardship with health, we have hardship in business. We don't understand, we don't know what's going on. چون که we don't have access to that concealed light.
حالا این کنسیل لایت خودش رو کجا نشون میده؟ وقتی که ما توی تاریکیه هستیم، وقتی که همه چی به من میک سنس میکنه، when my logic is understand everything, then I don't have desire to receive that concealed light. The hardship make me access this concealed light. In Yosef, he had to go through the process of being sold as a slave, being in a jail, که بتونه به اون concealed light برسه. This concealed light گفتم توی happiness خودش رو نشون نمیده. توی if I have a good day, I don't have access to that concealed light. این هفته کانورسیشنی داشتم، ما هممون اینجا هستیم تو این کلاس اومدیم چون که یه هارچیپی برامون پیش اومد. خدا نکرده یه نفر از دست میره بهش میگن بیاین کنیسا. چرا بهش نمیگن مثلا آدم گو تو روانشناس. یه نفر دنبال بیزنس میگرده بهش میگن برو کنیسا، have some spirituality. یه نفر دنبال سولمیتش میگرده میگن you have to become spiritual. پس به نظر میاد که the answer for any hardship is to become spiritual, to have access to this concealed light. And in Chanukah, to in 8 روزه, we have access to this concealed light. حالا چطوری؟ We're gonna get there. من 10 سال پیش یا 11 سال پیش اتفاقا این هفته آقای گوریس he said the same story. He says ما بعضی وقتا یه عزیزی از دست میدیم it's horrible, it's total darkness. ولی باعث میشه که بیایم کجا بیایم کنیسا. We start our spiritual journey. تازه spiritual journey ما شروع میشه وقتی که ما یه نفر از دست میدیم و 1 year, 2 years, 5 years, 10 years down the road میبینیم wow, what a blessing I had in the past 10 years. به کجا من رسیدم. I have so much knowledge. و چیزی که باعث شده که من به این concealed light برسم was the darkness. Joseph's story is a horrible story. You know, so much suffering, so much pain, and it's not fair. Well, he had to go through it in order to reach that concealed light. من 10 سال پیش 11 سال پیش هیچ اکسسی نداشتم قبل از اینی که before I lost my father I didn't have access to this light. Everything was beautiful, everything was in my logic, you know, was fine. ولی when we go to the darkness وقتی که یه هاردشیپی برامون پیش میاد relationship, business, whatever تازه it's an opportunity که ما به اون concealed light access پیدا بکنیم. Is everybody clear? Everybody همه متوجه شدن که چطوری ما میتونیم به این concealed light برسیم. این دیزاینی که خدا برای یوسف کرده بود they had a purpose. یوسف باید میشد the king of Egypt. Eventually he became the second after the king of Egypt. چرا؟ چون که یک روزی باید اسرائیل از ایجیپت میومدن بیرون. یک روزی eventually after 210 years باید اسرائیل از مصر میومدن بیرون. بعد این سیده رو باید پلنت میکردن. They had to plant this seed که یوسف همه کاره ایجیپت بشه. یوسف become powerful که down the road کمک به اسرائیل بکنه که از ایجیپت بیان بیرون. حالا دسته ستوری برای ما eventually به یه پوینتی باید برسیم که everything is beautiful in our life. عزت داشتیم we're going to be healthy, happy, successful, single or married, good business, good long life. ولی به خاطری که به اونجا بخوایم برسیم مثل یوسف از این هاردشیپه باید رد شیم. We have to go through this hardship. We have to go through process. حالا it could be health or relationship or it could be business. به اون نقطه آخر ultimate happiness که بخوایم برسیم باید این راه یوسف رو ما بگذریم.
حالا کلاس‌های قبلی صحبت کردیم، گفتیم ما هممون هاردشیپ داریم. حالا there is two ways to deal with it. یعنی که ما ازش میترسیم یا ویکتیم کانشسنس میشیم، یعنی که امبریسش میکنیم، بغلش میکنیم، پذیراش میکنیم. این هاردشیپه هنوزم همینطوری که این دوتا نقطه تو تورا هست، این هاردشیپه فکر نکنیم از ساتان اومده یا از نگاتیویتی اومده، بازم از is by design. برای هر کدوممون there is a design of again کلمه هاردشیپ هم کلمه اشتباهیه. challenge, opportunity, it's a way to grow. اگه این هاردشیپ نباشه ما گرو نمی کنیم. So we have to embrace، با این پذیرا باشیم به این هاردشیپه، باش فرار نکنیم، فیسش بکنیم، deal with it, understand the wisdom behind it. سعی نکنم فقط با لاجیک خودم اکسپلینشش بکنم. There is 95% other reality توی اون هاردشیپی که برای من پیش اومده. ما همیشه over and over باتون شیر میکنم، میگم مرگ وجود نداره، death وجود نداره. If you believe in death, you live here. You're missing out the whole thing here. هیچ اندی وجود نداره، هیچ بدی وجود نداره. تو لاجیک ما، تو اندرستندینگ ما yes, that's how we see it. ولی our brain is very tiny. حالا what can we do in خانوکا؟ ما تو خانوکا چی کار میتونیم بکنیم؟ یادتون میاد توی گفتم روش هاشانا was a judgment day, right؟ یادتون میاد راجع روش هاشانا صحبت کردیم. is a judgment day، ما میریم جلوی کورت. نه اینکه پانیشمنتی برای ما تعیین میشه، نه اینکه ریوردی برای ما تعیین میشه، بلکه we live in a world of cause and effect. من اگه لایق باشم میتونم سال دیگه به من خدا 10 تا واحد یا 20 تا واحد یا 100 تا واحد به من نور بده. اگه if I'm a negative person I won't get any light. پس دیگه الان روشن هم گذشته، ما لایت هر کدوممون تعیین شده دیگه. the light this is it. ممکنه کافی باشه، ممکنه خدا نکرده کافی نباشه. حالا comes خانوکا is like a second chance. خانوکا what's the miracle of خانوکا؟ که توی بت‌امیگداش یک شمع داشتن که برای یک روز فقط میتونست کافی باشه. میدونیم که تو بت‌امیگداش همیشه یه لایتی باید روشن بوده، همیشه یه شمعی باید روشن باشه. الان تو کنیسان به همون کاستوم همیشه یه چراغ روشن میذارن. بعد میریکال شد اون نوری که برای یک روز کافی بود 8 روز باقیمون تا سوپلای جدید اومد. حالا whatever لایتی که برای ما تعیین شده توی روش هاشانا کیپور، ما میتونیم تو خانوکا ماجیک بکنیم. We can access this organus and go beyond logic و این نوره رو زیادش بکنیم. اگه برای ما 10 تا واحد نور تعیین شد تو روش هاشانا we can make it 100 واحد. همونطوری میریکال شد نور شمع بت‌امیگداش 2500 سال پیش 8 برابر شد. ما we have a chance که اون نوری که برای ما تعیین شده تو روش هاشانا درسته که سیل شده ولی میتونیم میریکال بکنیم و اینو بیشترش بکنیم. میتونیم سال بهتری داشته باشیم اگه لایتمون رو بیشتر بکنیم. حالا how we gonna do that؟ ما روش هاشانا از همتون قول گرفتم دونه دونه I make you guys که how you wanna change yourself, how you gonna bring more life to your life. اگه یادتون رفته، اگه اون پرامیسی که کرده بودین now is the time to go back و اون قولی که داده بودین، اون پرامیسی که کرده بودین دوباره رینوش بکنید. دوباره میگم هر لایتی که برای ما تعیین شده بوده تو روش هاشانا کیپور میتونیم مولتیپلایش بکنیم تو خانوکا. We can multiply it. Not by praying, not by magic, by changing yourself. This is a last chance. Chanukah is the last chance to bring more light to your life for the rest of the year. چرا من کلاس رو گفتم؟ چون که قبل از خانوکا we still have time. اگه هفتگی صحبت میکردم maybe it would be too late. We still have time to change your negative aspects. اگه هنوز you still are getting angry, don't.
if you're still controlling, stop. اگه هنوز جاج میکنین، لاشونره صحبت میکنین، if you are proud of something about yourself، یا اگه خودنگر توتون hate وجود داره، stop, commit yourself. We have the power. این قدرتشو داریم که هر چی که روش برای ما تعیین شده رو مولتیپلایش بکنیم. حالا خانوکا تنها هالیدیه که ما شبا سلبریتش میکنیم. That's the only holiday. تمام هالیدی ها ما صبح میریم کنیسا، ولی on خانوکا we light the candle at night time. Again, why at night time? چون که میخوایم اینجایی که تاریکه، اینجایی که نمیفهمیم، اینجایی که برامون کانسیلر رو روشنش بکنیم. Beyond my logic and understanding. یه قسمت از زحل میخونیم که صحبت از همین دوتا نقطه های ات میکنه. گفتم این دوتا نقطه ها به ما یاد میده که A to Z زندگیمون is by design, by plan. تمام این hardship ها، تمام این challenge ها is by design specifically for us. اگه از consciousness خودمون بیایم بیرون، اگه از لاجیک خودمون بیایم بیرون، we have access، میتونیم access داشته باشیم به اون اوراگانوز، اون نوری که واقعا به ما میگه که what do you want from me? Why I'm going through this? Show me the light. پس لطفاً راحت بشینین. Keep your hands open. با این قوانین رو میخونیم که ببینیم این اون آخر پوینتی که قراره که دکریتور به ما نشون بده تو see it. And hardship هم که داریم we go through it, we embrace it. We try to understand it. We try to love it. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. רבי שמעון אמר לראות צאן אביהם מבית ליה מאת עת ניקוד מלעילה להשגה עמהון שכינתה דהי עמהון שריה בגין דהינון הווה עשרה דהה יוסף לא הווה עמהון ובנימין איזהו זעיר בביתה ובגין כך אינן הבו עשרה וכד אזלו הווה שכינתה בניהו ועל דן ניקוד מלעילה. And his brothers went to feed their father's flock in Shechem. Rabbi Shimon asked, why is the et added? He answers, the et has dots over it, which represent the Shekhinah. Shekhinah means the Spirit of God. For the Shekhinah named et dwelt with them as they were a group of 10. Whenever there are 10 men, the Shekhinah hovers above them. They were 10 because Joseph was not with them and a little Benjamin was at home. When they went, the Shekhinah was among them, for which reason there are dots above the et. من همیشه تو کلاسا باتون شیر کردم there is no reason in the world to be sad. There is no reason in the world to cry out of sadness. اگه هدف ما sad میشیم، depressed میشیم، we lose it, we become victim، توی این 1% داریم زندگی میکنیم. There is a whole bigger picture, there's a whole bigger reality که من ازش خبر ندارم. من مثال شخصی خودم رو دادم. من the biggest catastrophe happened to me 10 years ago. Baruch Hashem, look at my family, look at my friends, look at the knowledge of the Torah. So in that moment it looks so dark. ولی down the road we realize که واو یک استپی بوده برای زندگی، پیشرفت زندگی من ازتون بپرسم براتون قول میدم هر کدومتون هر هاردشیپی داشتین، هر ناراحتی داشتین، eventually after a few years we realize که باعث شده که you elevate yourself, you become a better person. This is as far as the portion and the Chanukah. Love you. چیزی که باتون میخواستم دیگه صحبت بکنم is دو تا چیز میخوام باتون شیر بکنم. این پراشا is all about dreams. بعد یکی dreams یکی jealousy. Let's start with jealousy. سوال پیشم jealousy is حسادت. سوال پیشم راجع به صحبت کردیم
گفتیم که یک 5 تا نگاتیو اسپکت ما میتونیم داشته باشیم که is under ego. گفتیم anger, control, judging, proud and hate. eventually ما میتونیم این 5 تا رو destroy بکنیم، از بین ببریم، با spirituality، با elevate کردن خودمون، با change کردن خودمون میتونیم این 5 تا نگاتیویتی هایی که از ایگو میاد و میتونیم از بین ببریم. چیزی که زوهر میگه جلسی رو ما نمیتونیم دیستروی بکنیم. It's impossible to destroy jealousy. جلسی اصلا نمیشه دیسترویش کرد. کسایی که شمع اسرائیل رو میخونن، ما روزی 4 بار باید شمع اسرائیل بخونیم. تو شمع اسرائیل اگه ابری بلد باشین ترجمه‌شو بخونیم، میگه گول چشاتون رو قلبتون نخورید. چه عجب نمیگه شما اسرائیل نمیگه هیتفول نباشین، نمیگه چرا انگری نباشین، چون که میدونه که eventually there is a solution for angry and hate، ولی سلوشنی برای حسادت و جلسی وجود نداره. پس ما روزی 4 بار باید به خودمون ریمایند بکنیم don't fall for your eyes, don't fall for your heart. حالا سلوشن نداره جلسی، ولی میتونیم بایپسش بکنیم. نه اینی که بگم من سلوشن ندارم و هیچ کار راجبش نمیکنم. We can bypass jealousy. The solution for jealousy is to bypass it. How do you bypass it? چطوری ما میتونیم جلسی رو بایپاس بکنیم؟ شما گوش کردین گفتین کلاس پارسالو؟ بله. یادم میخوام بگم. بفهم. Make yourself busy. آفرین، براوو. براوو. You are my angel. She's our angel too. تنها راهی که ما میتونیم جلسی رو بایپاس بکنیم is by keeping busy. By keeping busy. شما یه روزی که بیزی باشین اصلا وقت ندارین ببینین ماشین همسایتون چیه یا نمیدونم آیا خونه من کمپر تو سیسترم بهتر یا نیست. When you are busy you don't have time to be یه jealous. راه دیگه هم هست. اجازه بدین حالا کلاس تموم بشه. Write it down. خب بفرمایید. کوتاه. اگه آدم فکر کنه که تکونشو بخواد انجام بده، هر اتفاقی میفته که باید تکونشو انجام بده، دیگه لازم نیست به یکی دیگه نگاه کنه سرنوشتش چی بوده. According to زهر هیچ راهی برای دیستروی جلسی نیست، فقط با بیزی بودن. خودتون امتحان بکنین. When you are busy اصلا وقت ندارین. باور کنید مثلا من یه روزی تو بیزنسم از صبح تا شب بیزی هستم، اصلا who has time. یه روزی که خلوته همسایه‌مو نگاه میکنم، آها اون یکم فروشش بیشتر از منه شده نمیزنم. پس the solution for jealousy is to keep busy. بفرمایید. گفتم جلسی نمیتونیم از بینش ببریم، ولی the only solution is to bypassش بکنیم. های سه bypass این فارسی بود میونبر بزنیم is که خودمون رو بیزی نگرده. دیگه by now you should know this thing. Anger, control, judging, proud and hate. اینا همشون سلوشن داره. Eventually با spirituality ما میتونیم اینا رو دیستروی بکنیم، ولی جلسی رو نمیتونیم دیستروی بکنیم. پس keep busy volunteering, keep busy helping others, keep work, throw parties for your family, for friends, shopping. Just keep busy. Oh, actually you can. تو مهمونی ها یه داستان خیلی قشنگی تعریف کردیم. Go help the... من همیشه هر جا برم I help the owner of the house. تو عروسی هم باشه من میرم find something to do to help the organize. Keep busy. You can study something on the phone. میتونی با خودت کتاب ببری. چون که این جلسیه میگیره ما رو. It's gonna get us.
بفهم. اگه روی خودمون کار کنیم میتونیم خودمون را کنیم جلس نباشیم. ببینید این جلسی چیزی که شما تو مایندتون هست که حسادت یعنی چی، این خودشو هزار تا صورت داره. ممکنه مثلا بگه من نه خونه کسی رو نمیخوام، من ماشین کسی رو نمیخوام، انگشتر کسی رو نمیخوام، ولی somehow خودشو یه جایی نشون میده. پس you cannot destroy it. جلسی رو نمیشه destroy کرد. اگه میشد 4 بار در روز ما نباید شما اصلا میگفتیم گول چشمتون رو نخورید. همون چشم بد میمونه Yes. It's بعد ظاهر چیز دیگه میگه که تموم ایشوهای توی خانواده میگه any issue، هر ایشویی که تو خانواده باشه any family sourceش این جلسی. میتونم براتون بخونمش. میگه the source تموم پرابلم های توی فامیلی، چون که همین یوسف و برادراش هم they were family. It's not a story, it's a true life. میگه حسادت. چون که از حسادت شروع میشه، بعد به انگر تبدیل میشه، بعد انگر تبدیل میشه به hate. The source of jealousy is any issue in the family is jealousy. Yes, Ken. I would like to mention also that I personally feel that a high self-esteem can help a person to get over jealousy also. Not letting disturb his mind. A high, how did you call it? self-esteem. A high self-esteem person is a very busy person. He's not the kind of person that's kicking back and looking at others. کسی که whoever has reached that level is a very busy person. So, Doing positive. yes, doing positive. Again, according to Zohar, there is no solution for jealousy, only keeping busy. Only keeping busy all the time. حالا توی ظاهر هم میگه که توی تمام ریلیشنشیپ هایی که تو دنیا هست فقط 2 تا ریلیشنشیپ توشون جلسی نیست. It's interesting که میخواستم باتون شیر بکنم چون که ربطم پیدا میکنه به دریم. تو 2 تا ریلیشنشیپ there is no jealousy. کسی میتونه حدس بزنه 2 تا ریلیشنشیپ چیه؟ مادر و بچه. آفرین. معلم و استودنتاش there is no jealousy. بین تیچر و استودنت there is no jealousy. چون که یه تیچر از خداشه. اصلا the whole purpose of a teacher اینه که استودنتاش elevate بشن، از خودش هم بهتر بشن. A true teacher, he wanna be a step. میگه من یه step هستم، من پله هستم، پا رو من بذارین and go up. بریم بالا. What is the second relationship؟ مادر و دختر نیست. نمیم کی گفتم. پدر و فرد. پدر و پسرشون. ماشاءالله شما یارو میدونم. پدر و پسر there is no jealousy needed. چون که again تیکون هر یه مردی is بچهشه. بچهش eventually باید بهتر بشه از خودش. شباتا کیا دست میزنن رو سر بچه هاشون براخا میکنن؟ اون پدرها بچه هاشون رو براخا میکنن. چون که اگه براخا که توش جلسی باشه it's not a براخا. اگه یه نفر بخواه یه نفر رو براخا بکنه توش جلسی باشه it's not considered a good براخا. مادر و بچه هم جلسی ندارن. اوه you kidding me؟ مادر دختر نمیگم، کلا مادر به بچه هاش که حسودی نمیکنه یا بچه ها به مادر حسودی نمیکنه. بارو خشم که شما نمیکنید ولی according to Zohar only these 2 relationships. بله؟ نمیدونسته. منم فکر کردم مادر و بچه. چرا مادر با پسرش هم میکنه وقتی زن میگیره؟ بچه حسودی نمیکنه. زن و بچهش خب نه به بچهش حسودی میکنه. خب let's go back to the class. Let's go back to the class. بچهش رو برداشتن بردن. حالا let's talk about dreams. این بخاری ها میتونن خاموشش کنم please. Thank you. کمش کنم. Let's talk about dreams. قبل از اینکه بریم راجع به before we start talking about the real dreams, let's talk about یک کانسپت تو انگلیسی هست مثلا میگن yeah I'm dreaming to become a doctor
یا مثلا یه نفر به یک نفر پروپوز میکنه میگه can you be my wife، بهش میگه in your dreams. ببینید this is funny، ولی دوباره اون دریمه، اون چیزی که impossible، اون چیزی که به لاجیک من make sense نمیکنه، again we're connecting to the concealed light. If I'm a dreamer، مثلا من I don't have money to start a business، ولی اگه من dream میکنم، if I'm dreaming to own a business and visualizeش میکنم and I imagine it and I play with my mind, yeah, one day I'm gonna have a business, I'm connecting to this concealed light, not my logic, to my concealed light. پروفسور انیشتین یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه imagination is more important than knowledge. چرا؟ I repeat, imagination is more important than knowledge. چون که knowledge ما it falls into the 1 to 5%. ولی imagination it falls into the 95%. So what do I have a chance? اگه من بخوام با لاجیک خودم فقط جلو برم بگم اوکی من I can do this business, I can have do this and that's it, that's my logic and همونم پیش میاد. ولی اگه من dreamer باشم، اگه بگم I'm imagining, I know it doesn't make sense ولی I'm gonna get there. دوباره من خودم رو کانکت میکنم به اوراگانوس. ماها باید dreamer باشیم. This is a huge part of spirituality. باید dreamer باشیم. چون که اگه من فقط بخوام با لاجیک خودم برم جلو it is very tiny. من میخوام با خخما، با ویزدوم یونیورس برم جلو. داشتم تو راه می‌اومدم یاد یه داستانی افتادم. من اولین بار که بیزنس کردم I was 20 years old. I made $1,000. Wow, I'm the richest man in the world. فکر می‌کنم تو لاجیک خودم $1,000 is the maximum amount of possibility که وجود داره. ولی there are people are making millions, people making billions of dollars. پس تو لاجیک خودمون نباید استاک بشیم. You have to connect to this organus. فکر کنم الان هیتتون کرد که این concealed light چیه. اگه if I have a health issue، فکر کنم امیر جون باید بیاد توضیح بده. اگه من health issue دارم، نه اینکه خدا نکرده the doctors and the medicine is wonderful، ولی اگه فقط خودمو help me with the words، اگه فقط بیلیو من باشه، لاجیک من باشه که این دکتر دوا منو خوب میکنه، I'm not sure. باید این از لاجیک خودمون بیایم بیرون که there is a creator and there is a powerful forces که میتونن به اونا کانکت بکنن. البته دکترا و مدیسن منیفستش میکنه توی فیزیکال ورلد، از طریق اونا خودشون نشون میده. Your dream has to be positive to get to that organ. Who's gonna have a negative dream? And So where does your negative dream connect? It's negative thought. negative thought هم بهش میرسیم eventually. ولی That's همیشه دریمای خوب میبینه آدم. نه ایشون هم راست میگه. بعضی آدم ها هستن که they have a victim consciousness and they're sad and depressed and they see the whole world dark. این اتفاقی که دیروز افتاد، how can you بچه 6 ماهه تو how can you do this؟ وقتی که همه چی دارک باشه، وقتی که everything is absolute dark، then we don't see the light. در مقابل اون اتفاق خیلی خوب when you dream dark dreams اونم manifest میشه. یه عرب کوکتل مولوتوف دستش بوده. حالا let's not fall for the news، چون دوباره نیوز هم fall to این لاجیک و understanding خودم. There is a big master plan beyond our understanding. حالا let's move on. So is it clear که we have to be dreamers, we have to imagine, we have to باید همیشه بیشتر از اون چیزی که خودمون میتونیم بفهمیم و به لاجیک میکنه بهش برسیم. شما همتون یکی که تون honestly you are my teachers. What
کاری که این خانم میکنه که هر هفته تو کلاس میان بارون گرم سرد it's behind my logic ولی she's connecting to the Oraganus she's connecting to the concealed light وقتی اتفاقا قبل از کلاس گفتن که این ویزدوم این خخما این کلاس منو میکشونه اون اینجا حالا سرد باشه گرم باشه thank you very much you guys are all my teachers من اول کلاس گفتم بهشون باور نکردن خب حالا میرسیم به dreams it's a very sweet subject همونطوری که تو روز باید دریمر باشیم دریمامون شبام is very 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 important اصلا dream is essential to a human life اصلا ما بدون دریم خیلی سخته که یه زندگی هلتی و خوبی ساستین بکنیم حالا how can we have dreams? How can we remember the dreams? حالا این dreams is all about prophecy is all about که چه قرارش اتفاق بیفته میبینیم که تموم خوابای یوسف هم برای فیوچر بوده کاری با گذشته ما نداریم کاری با حال هم نداریم dreams is prophecy بعد زهر توضیح میده که 3 تا لول هست توی dreams یکی از prophecy که مثلا مشربنو یا ابراهام it's not a dream it's a prophecy نبوت لول پایینترش از vision having a vision که تو بیداریه مثلا ما یه دفعه we see something we get a hint یه ایدیا میگیریم we get a message یه مسیج میگیریم هر دفعه اسم ویژن میاد یاد این فیلم لاس وگاس میافتم که این باگزی سیگال همه میرفتن نودا میومدن for hundreds of years یه دفعه باگزی سیگال اومد گفت I have a vision که اینجا یه کازینو بسازم how in the middle of the desert having a vision پس اول پروفسیه که you have to be خیلی خیلی باید spiritual باشه که به اون لول برسی بعدش هم هست ویژنه که آدم تو بیداری میبینه you see این third eye اکتیو میشه باتون شیر کردم اینجا نوشته سفیرهای درد ولی نه هستش نه نیستش when we have enough wisdom and enough understanding and enough spirituality we have this این چشمه این ویژنه باز میشه بعد پایین‌ترین لولش هم از dreaming at night حالا زهر میگه که توی پروفسی و توی ویژن نگاتیویتی نیست it's always positive ولی توی خواب دیدن تو خوابا همه خوابا there is positive and there is negative هیچ دریمی نمیتونه که فقط پازیتیو باشه توی دریما نگاتیو هم هست نه اینکه یه اتفاق نگاتیویتی برامون میخواد بیفته به خاطر که وقتی که ما شبا میخوابیم نشمامون سولمون از بدن ما جدا میشه it goes توی higher level بعد there is a lot of academies out there از کودکستان هست تا کلاس دکترات I don't know the highest level که مثلا تو highest level مشربنو is a teacher بعد lower level ها مثلا میتونن صدیقان دیگه باشن ربای شیمون آری پدرامون هستن پدر بزرگامون هستن تو level های پایین تر there are many levels academies که این نشمه ما میتونه بره تو اونجا بستگی داره که ما خودمون قابلیتش رو داریم ها good we are ها pure we are هرچی که پیورتر باشیم هرچی که آدم خوبی باشیم صدیق باشیم righteous باشیم we go to a higher level and of course the higher you go the message is better بعد dreams به ما قراره کمک بکنه it's helping us ما پدرامون اگه هستن تا 120 سال هیچ وقت ما رو ول نمی‌کنن حتی بعضی که از این دنیا برن هنوز میان به ما میخوان کمک بکنن چطوری میتونن با ما نمیتونن که برای ما تکست بفرستن تنها کانکشنی که ما با دارن is in our dreams و میان
پدریشون رو میکنن، کمکمون میکنن. همینطوری پدر بزرگامون، همینطوری ربایای بزرگتر. و ما هر شب خواب میبینیم. There is no such a thing که کسی خواب نبینه. ولی بستگی داره به لول اسپریچوالیتی. اگه کسی که بنزیکاوی اسپریچوال نباشه صبح بلند میشه میگه که I didn't have a dream. ولی according to ظهر همه خواب میبینن و تمام خوابان برآورده میشن. All the dreams come true. Every single dream comes true. حالا فرقش چیه؟ اگه ما خواب یادمون باشه به نفر تعریف بکنیم زمانش کوتاه‌تر میشه. این خوابی که یوسف دید که تموم ستاره بهش تعظیم میکنن came true 22 years after. چرا؟ چون که به برادرای نگاتیوش تعریف کرد خواب رو و اونا مسخرهش کردن، گفتن oh you stupid, you know this is not a dream. پس the bad interpretation delay میکنه به واقعیت اومدن خوابو. یعنی کسی که به خوبی تعبیرش بکنه زودتر. بله. پس everybody dreams، تمام dreams هم come true، ولی the timeش it can be delayed اگه که تعبیر نشه. حالا خوابی هم که تعبیر نشه if you don't interpret the dream، اگه من خوابم ببینم ولی تعبیرش نکنم، نرم پیش کسی بگم what my dream means، میگه مثل زهر میگه مثل نامه میمونه که تو هیچ وقت بازش نکنی. شاید الان برای من یه لاتاری $100,000 بفرستن ولی I never opened the letter. تا وقتی که ما این خوابه رو تعریفش نکنیم، تا وقتی این خوابه اینترپرت نشه مثل پاکت بسته میمونه. پس این خوابه باید به زبون بیاد که اکچوال بشه. یعنی حتی خودمونم راجبش فکر کنیم جزو اکچوال نمیشه؟ به نتیجه برسیم. ببینین ماها we are objective people. من اگه یه دریم خودم رو بخوام اینترپرت بکنم I have my own agenda, I have my own preference. پس it's not really a right thing to do. بهش میرسیم. Yes. What if you don't want the dream to come true? Then it's not a real message. It's not a real message. I just said, in every dream there is a positive and negative. So you're talking about the negative, what you saw. Yeah. So that's not true. That's not the true dream. That's the false part of your dream. In every dream there is a truth and there is a false. So whatever is the negative is a false. It's not true. We're gonna get there. حالا جواب شما رو بدم. ما اگه رو اسپریچوالیتیمون کار بکنیم ما این کانسپت میگیم تورا، کبالا، ظهر، بیاین درس بخونیم، کتاب بخونیم. هر چقدر که ما اسپریچوال تر بشیم دریممون هم کلیرتر میشه. به یه پوینتی میتونه برسه که اصلا احتیاج به اینترپریتیشن نداره. یوسف پیش کسی نرفت که بگه من این خواب منو برای من تعبیر بکنی. رفت برادراش فقط گفت من چی خواب دیدم. برادراش چون که نگاتیو حرف زدن این 22 سال تأخیر افتاد. Our goal is ماشاءالله شما همیشه ahead of time you ask the right question. Our goal is که ما انقدر spiritual بشیم، انقدر go up in the levels که خواب clear باشه. Why you dream about something negative? Why we dream about a false dream? Because we are not in that level yet to see it clearly. به یه پوینتی میتونه برسه که خوابه انقدر کلیر باشه مثل رگولار لایف باشه. پدرمون میاد یه مسیج به ما میده میره thank you very much and the message is true. ولی اگه ما پیور نباشیم، اگه if I'm still have negativity within me, if I'm not a pure person, then the message is not clear. مسیج کلیر نیست. بعد یه قانون دیگه هم هست که دریممون رو به همه کس نمیتونیم بگیم. We have to tell to only people that loved us. بعد برمیگرده به اون دو نفری که به ما جلس نیستن. Our teacher and our father. تنها کسی که میتونه دریم ما رو خوب تعبیر بکنه این کسی که به ما جلسی نداره. کسی که به ما حسودی نمیکنه. اگه یه نفر I don't know whatever has a title, she's good looking, I'm sure there's some kind of jealousy. پس خوابمون رو فقط باید به کسی بگیم که ما رو دوست داره، به ما حسادت نمیکنه
he's a pure person, he's not a negative person. و خوابا باید تعبیر بشه تا وقتی که به زبون نیاد تا وقتی که منیفست نشه he's not gonna come true. مثل همون پاکت هست، این پاکت رو ما حتما باید باز کنیم. حالا گفتم به خاطری که دریمامون رو هم خواب ببینیم، هم پازیتیو باشه و هم کلیر باشه برامون we have to invest in our spirituality. فکر کنم کلاس هفته نادرجو این بود که گفت invest in your spirituality. میدونم این کلاسه we have a good time ولی you have to do homework, you have to keep investing, practicing. حالا ما چطوری میتونیم اصلا خواب ببینیم؟ چطوری how can we get to have dreams؟ خیلی جالبه که a Hebrew day, a Jewish day, when a Jewish day starts روز from night time, right? A Hebrew day, a Jewish day, a Torah day starts from the night. یعنی از الان روز جدید شروع میشه. ما شبات is Friday night starts Shabbat. So our day starts right now. Not tomorrow morning. ما صبح از خواب بلند میشیم میگیم okay, today I want to do business, I want to do a good thing. من میخوام والنتیر بشم، میخوام صدقه بدم. It's kind of too late already. چون که half of the day is gone. When you want to make a decision, وقتی ما یه کاری که میخوایم بکنیم از سید لولش باید شروع بکنیم. You have to start from the beginning. روز ما از شب شروع میشه. It's the Torah and the Siddur and the Kabbalah people are amazing. یه قانون، یک میتوایی هست که ما قبل از اینکه بخوابیم یه شمع اسرائیل باید بگیم, right? When we are in bed, we are going to sleep, we have to say Shema Yisrael. Why in the bed? میگن this is a تشووا. میگن اون شمع اسرائیلی که ما توی تخت خواب میکنیم تشووا نه به معنی religiously، به معنی این که من ممکنه 5 تا کار نگاتیو کردم، 5 تا کار پوزیتیو کردم، ولی I recognize my mistakes and I'm going to make a teshuvah. I'm going to promise myself not to do these things anymore. یه چیزی تو spirituality هست میگه ما هر شب که میریم میخوابیم باید یه چک لیستی داشته باشیم. وقتی ما ماشینمون میبریم oil change, they have this checklist. Check the oil, check the gas, check the tire pressure, check the brakes. ما هر شب قبل از که میخوابیم we have to go through this checklist. Did I got angry today? Did I restrict? Did I hurt anybody? کسی رو غمناک کردم؟ خودم غمناک شدم for no reason? Did I cry too much? Or was I sad for too long? Did I میتوا بنز کافی کردم? Did I make my donation? I have to go through this checklist. At the same time, آیا بنز کافی کار خوب کردم یا نه؟ Was I a positive person? Was I smiling all day? Was I kind? Was I loving? Did I have certainty? هم شالوم داشتم یا شالوم کرییت کردم. I hope که لاشونره نگفتم، ولی اگه گفتم پرامیس میکنم که اون شب که دیگه نمور لاشونره. پس به نظر میاد که اگه قرار روز من شب شروع بشه, if my day starts at night time and then I'm going to sleep and then I'm going to have a dream, my dream, the dreams I'm going to have is a consequence of the teshuvah I made right before I go to sleep. پس اون خوابی که من قراره ببینم, اون پروفسی که قراره برای من بیاد, چیزی که بهش احتیاج دارم, چیزی که I need it. I need health, I need happiness, I need success, I need so many things. And یه طوری که میتونم بهش access داشته باشم دوباره همین این concealed light تو خواب به من نشون میده. چون تمام روز لاجیک من تیک اوور میکنه, ولی شبا من لاجیک من رو put to sleep, I have access to concealed light. پس هر کار خوبی که اون روز, هر چقدر من تو یک روز کارهای پازیتیو تری بکنم, then I have a chance to see a better dream, clearer dream, and get rid of the false dreams. If I
was negative, if I acted in a negative way, then the false dream comes too. همینطور که ایشون گفتن positive attract positive, negative attract negative. نه که خدا نکرده we are negative people, we all make mistakes and we don't know any better. That's why we are learning together. حالا اگه من یه mistake هم, if I made a mistake during the day, I still have a chance. ببینید in spirituality there is always second chance. این خدای مهربون بخشنده مگه میذاره که ما اصلا lost بشیم. You missed one exit, there's another exit. You missed this exit, there's another exit. اگه تمام روزم we lost it, I didn't restrict. I have a chance که make it تشویق right before the bed. شمع اسرائیل خوندن is wonderful ولی فقط مثل توتی خوندنش doesn't mean anything. تو 1% ارزش داره. شمع اسرائیل من بخونم yeah it's okay. ولی what is the consciousness behind it? I have to go through my checklist. How many positive, how many negative? Positive, wonderful, can I do more positive? Negative is horrible, stop the negative. Well, I'm sorry, ولی هی باید شما رو اتک بکنم. 1 second, friend. No sadness, no depression, no losing it, no crying. شما اگه یه روز صبح تا شب کرای بکنید صد باشید what kind of a dream you're gonna have؟ شما به من بگید. فکر میگه مثلا مشربنه به ما بزنه یه گیفت به ما بده. You kidding me? So we have to fight this urge of being sad and negative and harsh to other people and to ourselves. هرچی که پوزیتیو تر باشیم we're gonna have a dream no matter what. ولی هرچی که پوزیتیو تر باشیم the dream is clearer. حالا why we have false dream؟ چون که تمام روز ما هر وقت که نگاتیو اکشن میکنیم این نگاتیو انجلا از خداشونه. they come and they grab it. ما هر شب دوباره میریم توی کورت سیستم بعد این پوزیتیو انجلا با نگاتیو انجلا میان و میگن که این کدوم لول باید بره. لول پایین باید بره یا مثلا به مشابه میتونه بره. پس این وقتی که این نگاتیو انجلا میان میگن که این 10 تا کار نگاتیو کرده یا نگاتیو کانشسنس داشته یا not enough positive. again نه اینکه خدا نکرده ما آدمای بدی هستیم. we lose it, we don't know any better. بعد این نگاتیو انجلا میان اینجکت میکنن چیزای فالس، چیزای نگاتیو توی خوابمون. That's to, yes, Frank, go ahead. I'm sorry, if I may. Yes, also I just wanted to add something. We get 30,000 thoughts per day. 30,000 thoughts per day. And 1,400 responses pertaining to particular thoughts. Wow. So, like for me, I love meditating because it has trained my mind to look out for negative, toxic thoughts. So I try to always evaluate and think positive, healthy thoughts. Because negative, toxic thoughts brings you depressed and ill. Beautiful. A sickness to the soul. There is a concept called train of thoughts. قطار فکرها. If I have positive thoughts, there is another positive going to right follow, and another positive follow, and another positive follow. If I have a negative thought, then another negative is going to come. So if you have a positive day all day, obviously you're going to have a wonderful dream. Dream that I don't know what word to use. We really need dreams. We cannot sustain a good life without having a dream. We need these messages. We need these directions. But work on to be positive in order to have a positive dreams. And the more positive we are, the more clear it is. And if it's not clear, باید حتما we have to find a person که برامون اینو تعبیرش بکنه. حالا تعبیر کردن dream هم again not from نه از یک کانشسنس یه آدم باید ما بخوایم که دریممون رو برامون توضیح بده. کسی که خودخواه بشه بگه من بلدم، من میدونم، I know what's the solution, I wouldn't trust that person. ما کسی رو میخوایم که از ویزدوم خدا استفاده بکنه دریممون رو تعبیر بکنه. again اون دریممون رو یک نفر تعبیر بکنه که اکسس داره به این کنسیل لایت.
نه که از لاجیک خودش، از آندرستندینگ خودش برای ما دریم رو تعبیر بکنه. How many thoughts you said, Frank? 30,000? That's not a Gemini. Gemini has 300,000 thoughts a day. So, کسی که قراره دریم ما رو تعبیر بکنه میخوایم کسی باشه که از خخمای خدا، کریئتور، لایت استفاده بکنه، نه از خخمای خودش. ممکنه مثلا قبلا یه نالجی داشته، استفاده کردن و یادش مونده باشه، ولی you want to use the universe wisdom, the Torah wisdom to interpret a dream.